wonke umntana ne Sure. unesifiso sakhe ukuthi mangicede isikole mina ngifuna ukuba yini mina bengifuna ukuba yipilot mina Sure. so isikole azangasiceda ngagcina vele ku grade 12 vele understand well nasendlini bengekho sharp kangako understand ngithe mangidrop esikoleni ke kula sengifaka khona effort yami yonke ku music understand but ngalezo sikhathi benganamali lokuthi ngithenge equipment mhlambe makune Hotman la kulesa strat esingane bathi une sound senyogova lapho ngisebenzela yena understand engeneni kwami ku music angiyenzanga lento ngoba bengijahele mhlambe imali or imali benganandaba nayo ngoba vele nasendlini bengekho you understand asuya like ngiyangize ngisho ngithi umuntu ewajwayela imali angijwayelanga bengayijwayelanga obviously igama la DJ Stock livela selvela manje nebakubiza njengegama ukuthi Stock uya DJ wabona sometimes ngelanga udlala ama gig ayi3 udlala i2 gig ama gig ayi2 ubuyendlini lo muntu ukunika 200 rand sometimes akakunika next yethola mina ngibheke na akunankinga azilong ngizenzela le nto le ngisave yangikhipha nase stradini you understand yabona zange kubelula total ngitshela iqiniso lani manje so ngasho ngithi umusic into ukuthi ngasho ukuthi ngiyiphiwa uNkulunkulu nabantu basekhaya you understand ukuthi lento le iyezokuphilisa ike ngesikhathi njengoba ingiphilisa kwamanje you understand